Tarafalava o Samoa alau Samoa Entertainment TV mai pia ai usi mai whakafuma. O le mama mai itua o li potia komiti whapalemene, lo whaatatia I lumo laulawa whono le maota. E manatu isi whaipule o le palemene o se mata upu uanga wa whaalawa tele. Peta ia le o vainga lea le whonga whetalai o le maota o iei nei papali ili o tai umaspau. E tu sai maltula whono tu mauli malua, pui whama le tasi ono lua. O mea o au fia I totono le li poti o le ale te tau na lo mia whaasalawina e so se sui su whono se ia o ina tu ina tu le li poti a se komiti I le whono awau. E le tai whono po le sui tai whono. Le li poti al komisi su e whaapitoa ua avea aloa ia ma pepa al palemene ma ona o lea e noa tia I tu la whono whaafoe al palemene. E ui olo oia I pea se ta iala wha palemene e pei ona o loo whaongaina lau tele I palemene a malo le tāpulenga e whaatau le tūlanga e whaapea. O pepa uma ua tu inatu I le laulawa whono al palemene ua whaatatawina e vea ma pepa e awa noa mō tangata lau tele e peitai. O ia ta iala ua whaapena na whaalea o ngaina e ala I whainga masani whaapalemene ua lewa ono tātou whaatinoina lea ua maea ona tā ua manino I tū la whono tū mau ua oto atu I lunga. Fasisilanga lava lea ma le whonga whetalai o le nili poti o lo ia tā uai o lo oiloina al komiti o tū la whono tū mau mta upu tau whainga pālota tā alusanga ma tō whinga whaalipawai le taiminei mai awai so se sui su whono le palemene o na pui I le tā ua ma le maa ale o le ngā luenga mata I tū o lo whaatino e le komiti o ma tā upu fo I au o na tausia I le tūlanga whaalilo ina ne I whaasasei na I le tunuu ai le I whaamao nia I le palemene ma toi whaamanato tuai le whonga whetalai e sui su whono o tā ua ilunga tūlanga o tā ulmanga whaapalemene. Wa mana ia le malo Australia le sao le ofisa whai numero whaamau Samoa e la tu ina tu leo whaamau ngā sao ma ato o toa moana whai unga whai. O le vāsto nei le ane tau awa I komisina langolango Australia I Samoa Miss Claire Makichan mea whai ngā luenga I le ofisa e pe o laptops, tablet, ma polo kalame whaapitoa e whaonga I le ngā ruenga o le ofisa whaamau. Whaaftai le ofisa siri le sunga le o tali e lua salani. Le fsosoani tāua Australia le lato ngā ruenga o whaia nei. O le whaamau lea o maota o ainga e lato tupe maua, ma tupe whaalu, mai tu ainga o soifuanga o sa uma o iai. O le ngā ruenga lea malona whaatinonga wa ato whanei Australia. Le tasi te sima le 2 miliona tā la. Whaatasi ai ma le selau whaasfulu afe, mō mea whai ngā ruenga o tā ua inunga ai o polkalame whao ngā. O ngā ruenga ia e pe o na tā ua le suia Australia I Samoa I longo fie ai, tūlanga maa ale o le tātou tunuu, ma lona tā tianga whaaltamau ainga. O le aawatu le taunu unga o le nei whaamoe I whaamaumaunga mō lātou e whaia whaai unga, I le lātou fo I sao I le atina ino tamau ainga o Samoa, e pe o na sauno ai le suia le malo. O Australia I Samoa Miss Claire. Ua toi tolo po ele fono al palemene o Samoa le sa tof ele so lua al masina nei. O le tolo po le fono le ua umai ai le whaamauninga e tu sai malamta upulima lua le whaavai. O le malo tu to tasi o Samoa maltula fono tu mau tasi fitu o pui lua. E lua masina le uto e whaatati ai le whelo ingal palemene mo le aso lusu wha o ki topa. Masaini ai le swinga aloa ia la na fionga I le au le malo tui mleli whano so alau Vili lua. Ele tala toi Tuli loa. Ua tuina mai nei ele ofisa o tiute ma le ofisa o tupe maua a Samoa. Lana whamtalanga au ili whaatau le whalkalapu le RSA, le whale ainga le Rosa, le Tatiana Investment, ma le mtanga ruenga o tiupite, ma le mtanga ruenga o tiute ma tupe maua. Ua tu mawai mai ai ele pepa o whamtalanga. Ale ofisa o tiutem tupe maua Samoa. Le tu inanto le tal sanga al company le Tatiana Investment Limited. Mo se toi whaafowino ana laisene pisanisi. E awhi ai ma le laisene mo le ainga le Rosa. Whaatasi ai ma le whalkalapo le RSA to tonu al masino matilo o lo tolu. E tu sai mai ai nga whaaltula fono mo le whaafowino pisanisi laisene. E te tau ana tu ina mai se tusi. Po se lisi, valid lease agreement. Ua mai a ona sainia whaaltula fono. E le ana al whanua po le whale, e whaamani ai le lisina whaatula fono le whanua, o lo whaatino ina le pisanisi. Ele I mawhai o na tu ina mai, ele companies te lisi whaatasi ai malantal sanga,
Aina tu ina maile kopi, o le tusi maile mtanga aluenga o puna o awha natura, malesi o si o manga pole MNRE oro o yaile aso, o le masina o melo o tasiva, e langolango ina ile talo sangaina, mole whaafowina o le laisene pisinisi, o se lape ile matafa yoi al mtanga aluenga, ilana ilo ilonga le mata ituina o le talo sanga sa tu ina mai, na afuai o na whaamaunia, matu ina atu le laisene pisinisi le nei company, ile amatanga o le masina o melo o tolu. Mai ngā tolu le nei whaamtalanga, na toe la ngā le mata upu, i se ilo ilonga na whaatinoina mō tālu sanga uma, na tu ina mai lisi ma pepa whaamaunia whaaltu la whono. Na afuai o na mai tawina le mtanga luenga, ele itu ina mai ele company o lo ta ua ilunga sa malienga po sa whaamauninga whaaletu la whono, o le lisi ina o le whanua, o lo o whaatino ai le pisanesi wa ta ua, e langolango ina ile tālu sanga. E tusa, o le aso waalua yuni lua o lua tolu na longo ile company, e se tusi mai le matanga aluenga e whaailo aile nei vaenga. Malongo ile company, ele yaile o le avanoa e ono whaalea o ngai nai lana lai sene pisinisi, wa mai auna tu inatu pe ale ma whaiona tu ina mai whaamtalanga ma pepa, whaamaunia e moomia. Mai sa tu ina iai aso e fitu, e tu umaiai le malienga whaaltu la fono le lisina o le whanua, o lo whaatino ai le pisanisi. Ile mai ai o le fitu aso mua lea, ele imaua se tali le company ile namata upu. 5. E tu sa le aso lua tasi o yuni lua o lua tolu, na tu ina atua i loa whautua ngantanga luenga o tiutem tupe maua, ile minista o tupe, e whaatatau le nei mata upu. Ma whaailo ai le tūlanga o le usita ia ele nei company, o whainga whaamae ma le tūla fono, ma uala ngā tatau o na whaalea o ngā ina loa lana lai sene pisinisi. Ile aso whauiu Leilua o lua tolu na saini ai ele minista o tupe le poloa inga. Mo le whaalea o ngā ina o le pisinisi lai sene, ma tu ina atu loa ile company i lea lavaso, mo le umi e fitu aso whai ngā luenga e tali mai ai ile nei poloa inga. Na tu ina atu le poloa inga lo na lua e whaalea o ngā ina ile lai sene pisinisi le whaatonu o le company. Le sunga afua amitua na e whale ulu mauli. E tusa o le aso sfului o yu Leilua o lua tolu. Sa whaatino i loa ngā luenga mtanga luenga e tusai maltapuni e ina. O le whalakalapu o na ua whaalea o ngā ina lai sene pisinisi. Sa longo ele company le mtanga luenga o tiute, matupe maua i le aso lua fito yu Leilua o lua tolu. O la ua ngā lulue ma le mtanga luenga o puna o whaalnatura malsisi o manga MNRE e whaamae al whaatino ina o le lisi whaaltu la whono. Ma tal sanga ina ile taimi e tolu sfuluaso, e whaatino mwhaamae a ile nei whaataltanoanga. Nasa ilif sosani le mtanga ruenga ile official lawyer sili e tusai mal tal sanga company. Ele i talia ina, ele mtanga ruenga le tal sanga. Masafa ailoa uma fo iai, mafu anga wale talia ina ile tal sanga. Ile tusi na ave ile company ile aso tolu au kuso lua olo tolu. E au fiai maisi pisinisi o le Losa Cafe, ma le fale ainga. O lo whaatino umai tutonu o le fale o le RSA. Ele ngata i lea na whautua ina foi. Ele mtanga luenga o tiute matupe maua le pulenga whaatonu e fua tatawai ava malosi. Ilana fono tanga sa whaatino ya yuni lua o lua tolu. Le tau fia o le talo sanga. Mo le whaafowina o le laisene o le ava malosi le company o lo ta ua. Ona o atunga lunga. E whaatatau i le whaafowina o le pisinisi laisene. E pe ona ta ua mua. Lau Samoa Entertainment TV mai pia, prefeiro ele aswataya o le alofo le tua, ai fasoi kuaia.